Kwa mbele ni paro mpogore merenyo rewi duaro mar piny owacho mar chulo omenda mar somo kokalo mbui mar e-citizen kamoko kuom jotend dinde kod jokanyo riwruog jopuonj wacho ne piny owacho ne ok okawo pach jopiny ewi paro makamano. Ne giwuoyo nyasi mar ike gwenge ma Kaptumo kama jagoro mar Kuppet bade ma Kericho Mary Rotich wacho ne piny owacho owinjo ler ne jopiny kaka omenda biro chopo e skunde ma pachoka e seche ma kata chenro moko mag siro somo e pachoka koreo koda ka somo manono osebedo ka gore lwanda. Serikali alisema kwamba tunataka tumie mambo ya e-citizen. Mimi nataka niombe serikali namna hii. Sisi tukiwa kanisa, mimi nasimama nikiwa mchungaji kwamba kabla tujapinga ama kabla tukubali, serikali achukue nafasi afundishe watu kule mashinani tuelewe hii kitu kwanza. Hii maneno ya e-citizen tunasema hatutaki. Kwa sababu hatujui hii pesa inaenda wapi. Serikali lazima wajue ya kwamba wazazi wengi wanatoka familia ambazo tunapeleka kuni shule ndio tulipe school fees. Tunapeleka maziwa ndio tulipe school fees. So tunauliza kwa unyenyekevu. Hii citizen inapokea mahindi? Inapokea maziwa? Pesa ya ministry, FSC, free secondary, free primary, ya FPE tumekaa sana bila kuona. Kama free primary ni ngumu ingie, FSC haingii, tutangojea e-citizen kweli? Doma Malo